Ja sam Marina Medić, imam 33 godine. 2015. završila sam elektrostrojarstvo i automatizaciju na FER-u i od tad radim u struci u Končar Mesu gdje se bavim projektiranjem elektromotora i vodim investicijske projekte. U srednju školu išla u jezičnu gimnaziju i nekako tad sam već krenula istraživati sa matematikom kako sam pomagala djeci u obitelji i u kvartu. S tim rodila se ta nekako ljubav prema matematici, fizici, kemiji, općenito STEM području. Tako da sam se kod upisa na fakultet pitala što bi ja to voljela raditi i u čemu mi nikad ne bi bilo dosadno i što ja to radim, a kad radim da izgubim pojam o vremenu. Mislim da nisam pogriješila, odnosno jako sam sretna, zadovoljna sa tim svojim izborom. Znala sam jednom kad krenem da neće biti lako. Istina je da sam imala nekakvih rupa u predznanju, ali uz kvalitetne radne navike iz srednje škole mislim da se to sve može jako dobro nadoknaditi i znala sam da ću doći do tog svog cilja. Znači, ja bih podijelila to svoje zanimanje na projektiranje i razvoj elektromotora s jedne strane, gdje ispunjavamo nekakve želje kupca u vidu snage, napona, frekvencije, drugih karakteristika i specijalnosti za elektromotor. A onda kao tehnolog biramo materijale od kojih će se taj motor raditi, na kojim strojevima, koji ljudi, propisujemo norma sate za radnike u proizvodnji i osim toga bavimo se također i investicijama, dakle ulažemo u nove strojeve, radimo najprije tehnoekonomsku analizu isplativosti tog ulaganja, zatim pregovaramo, imamo sastanke sa potencijalnim dobavljačima, sastavlja se ugovor i opet smo onda kao tehnolozi angažirani kod preuzimanja te opreme i puštanja u pogon. Muški i ženski način razmišljanja generalno nije isti. Ako znamo u startu da muški i ženski mozak nisu ni fizički jednaki, tako oni niti ne funkcioniraju ni ne razmišljaju na isti način. Po meni do najboljih rezultata se dolazi kada taj muški način razmišljanja se kombinira sa ženskim načinom i nekom ženskom energijom, tad možemo doći do genijalnih rezultata. Recimo, kada treba brzo donijeti nekakvu odluku, češće su muškarci ti koji su glasni, koji reagiraju u trenutku, koji nemaju problem sa izlaskom, sa iznošenjem tog svog stava, dok žene više su sklone analiziranju, analitične su, promišljaju, duže im treba za donijeti neku odluku, ali ne bih rekla da je jedno bolje od drugog, jednostavno ta sinergija i kombinacija je ono što vodi do najboljih rezultata. Evo, imam ulogu povjerljive osobe u Končar Mesu. Na sreću ovih godina nije bilo nikakvih situacija prijave unutarnjih nepravilnosti, no svakako mi je čast da su mi kolege iskazali povjerenje, jer mislim ako stavimo sve projekte i ne znam kakva postignuća na stranu, na kraju zar nije najbitnije da vas se cijeni, poštuje i da ste moralna osoba. Ne bih rekla da je danas ženama u inženjerstvu išta teže uskladiti karijeru i nekakav privatni život nego u drugim branšama, ali postoji jedna specifičnost. Recimo u razgovoru sa svojim prijateljicama koje su drugih struka, pričali smo o tome kako one nemaju nikakav problem s tim da ostanu godinu, 2, 3 ili 4 doma. Kod nas je to malo drukčije jer u našoj industriji se stvari jako brzo mijenjaju i kod mladih žena može postojati taj strah da će nešto propustiti. Odnosno da će muški kolege za to vrijeme nastaviti graditi svoju karijeru uzlaznom putanjom dok njih nema. Međutim, moje iskustvo je pokazalo da stvarno se ne trebamo toga bojati, a uostalom i zakon nas po tom pitanju štiti.
Tako da uz nekakvu pomoć kolega i suradnju mislim da nema prepreka u toj reintegraciji i nastavku tamo gdje smo stali. Evo u ovih 8 do 9 godina radnog iskustva imam i treću trudnoću. Tako da stvarno mogu reći da sam primjer da me to nije degradiralo na mom poslovnom putu. U svoje slobodno vrijeme, kojeg evo iskreno nema baš nešto puno uz dvoje male djece, ali evo, provodimo dosta vremena u prirodi, bicikli, rolanje. Volim čitati i to ne nužno stručnu literaturu, nego evo što me u tom trenutku zaintrigira, o tome se educiram, slušam podcaste i evo, mislim da to na kraju čini osobu kompletnom i jednostavno širiti vidike i ne oslanjati se samo na ono nekakvo fakultetsko znanje, nego ono treba biti baza, a nadograđivati se kasnije kroz život u kojim god smjerovima želimo. Zanimljivo je da tijekom mog obrazovanja nije bilo baš žena koje su bile na tom inženjerskom putu. Čak i na fakultetu bilo nas je kasnije na smjeru svega 5 cura i 30-ak muških kolega. Tako da zapravo svaka mislim da treba biti najveća motivacija i podrška samoj sebi. Mladim djevojkama koje razmišljaju o inženjerskom pozivu savjetovala bih da se ne boje, jer zbilja nema razloga. To nije ništa nenormalno danas, dapače, poželjne su u tom inženjerskom svijetu. Poručila bih da se ne srame iskazati svoje stavove, da budu glasnije, samopouzdane i da doprinesu onako kako najbolje mogu i znaju. Ta otvorenost novim znanjima, novim informacijama je zbilja nešto što svaki mladi inženjer treba biti spreman na to. Evo, na primjer, u Končar mesu nama zbilja često omogućavaju dodatne edukacije. Tako, na primjer, smo zadnjih nekoliko godina već uvodimo Lean sustav, odnosno to je jedna autohtona japanska metoda koja se bavi podizanjem produktivnosti i efikasnosti u proizvodnji na način da se eliminiraju nepotrebni gubici ili smanje oni nužni. To je recimo nešto s čim se nisam susrela na fakultetu, ali mi je otvorilo potpuno novi svijet i svidjelo mi se to područje, pa se onda i u privatnom životu o tome dodatno informiram i istražujem.